Guys, what's up guys? Ay guys, samahan ako, babalik na tayo sa Pasay. Mag-work na tayo guys. Malay-lay po yung kain guys. Samahan nyo guys. Guys, sobrang traffic dito guys sa may Kawayan. Dito wala tayo guys sa may Kawayan. Dito yung yung daanan yung nagawa. Kaya medyo traffic. Patayo lang pa. Wala mahaba yung traffic guys. Mahaba yung nagawa dito. Guys, nakarating tayo dito guys dito na sa Iko. Pasok na tayo guys. Haba yung biyahe kasi medyo traffic. Dalang oras din. Normal na naman tayo guys. Basta guys, kami to guys. Hoy, guys! Ito guys, Guys, hello guys! Ayan na guys! Bibis na sila. Yan na, babay na guys.